ব্যাপকভাবে সিলেটের যাতে আমরা ফলো করি আর তোমাদের সিলেটের ফলো Gate Coalition মাননীয় প্রিন্সিপাল লগতে সাহিত্য একাডেমি এৱাৰ্ডী আৰু বিভিন্ন সোশ্যাল অৰ্গেনাইজেশ্যন লগত সংগতি ৰাখি বহুতো কাম কৰি সুনাম অৰ্জন কৰা আৰু লগতে মই জনাত এইটো কৰ্ম হ'ব পাৰে স্পষ্ট পিছত দিম আমি আমি আজি গোসাইগাঁও বড়ো প্ৰেছ ক্লাবৰ যিটো শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠান ইয়াত আঁকি ভালেই লাগিল কাৰণ আজিৰ তাৰিখত আমাৰ প্ৰেছ মিডিয়াৰ যিটো ৰল এইটো সঠিক পথত আগুৱাই লৈ যাব লাগিব আৰু আমাৰ এই অঞ্চলখনৰ উন্নয়নৰ লগতে যিমানবোৰ ইয়াত ঘটনা দুৰ্ঘটনাবোৰ সংঘটিত হৈ আছে এইবিলাকক যাতে আমি এই প্ৰেছ মিডিয়াৰ দ্বাৰাই আমি জ্ঞাত হ'ব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে মই আজিৰ যিটো সোয়াৰিং সেৰেমনি আছিলে এই সোয়াৰিং সেৰেমনিত যিসকলে সভাপতি সম্পাদক আদি কৰি বিভিন্ন পদত আজি সিহঁতে পদবী পাবলৈ সক্ষম হৈছে তেওঁলোকক মই আহ্বান জনাইছোঁ যে আপোনালোকে নিজৰ কামখিনি ভালকৈ চলাই যাওক আৰু সমাজৰ যিখিনি আমাৰ করণীয় কাম এইটো মিডিয়াৰ যোগেদি আপোনালোকে হাইলাইট কৰক তেতিয়া আমাৰ মানুহবিলাকে বুজি পাব যে আমাৰ অকল গোসাইগাঁও সমষ্টিৰ নহয় গোটেই অসম তথা ভাৰতবৰ্ষ আৰু সাৰা বিশ্বৰ যিবিলাক আমাৰ খবৰ এইবিলাক যাতে আমি মিডিয়াৰ প্ৰতি পাব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে মই এক্টিভ হ'বলৈ কাৰণেও আহ্বান জনাইছোঁ কাৰণ আমি সবেই জানো যে মিডিয়া যিটো প্ৰেছ মিডিয়া
এইটো হ'ল আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ স্ৰোতস্তম্ভ। এই স্ৰোতস্তম্ভটোক আমি টনকিয়াল কৰিবই লাগিব, কাৰণ এই স্ৰোতস্তম্ভৰ দ্বাৰাই আমি আমাৰ এই অঞ্চলত কি আমি কৰিব পাৰিছোঁ বা পৰা নাই, এইবিলাক গোটেই বিশ্বত ইয়াৰ দ্বাৰাই প্ৰচাৰিত হয়। গতিকে মই ভাবোঁ আজিৰ দিনটো মানে এটা হ'ব এটা দিন, যি দিনত গোসাইগাঁও বড়ো প্ৰেছ ক্লাবে নতুনকৈ কমিটি গঠন কৰাৰ পিছত শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠান যিটো আছিলে, ইয়াৰ দ্বাৰাই আমি প্ৰত্যেককে স্বাৱলম্বিতা হোৱাৰ লগতে ভাল এটা যাতে খবৰ পৰিবহণ কৰিব পাৰে, তাৰ কাৰণে মই সবকে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। खुलुमबाय। दिनै जों गसाइगाव साब डिभिजनाव जोंनि बर'नि खौरांगिरिफोर आरो गुबुन गुबुन हारिनि खौरांगिरिफोर जेरै बाङालि, असमिया आरो आदिबासि आरो बेबायदिनो गुबुन गुबुन मुस्लिम, जोङो गुबुन गुबुन जाथि जनगोष्ठीनि मानसिफोरखौ लानानै, साংबादिकफोरखौ लानानै जोङो दिनैहाय खौरांगिरिफोरखौ लानानै जोङो बे गसाइगावआव जोङो मोनसे बड' प्रेस क्लाब दानाय जादों आरो बे बड' प्रेस क्लाबाव जोङो गासैबो रोखोमनि जाथि जनगोष्ठीफोरखौ लानानै, हारिनि सुबुंफोरखौ लानानै जोङो दिनै बेखौ दानाय जादों। लोगोसे जोंना दिनैहाय बे दिनैनि 10 डिसेम्बर 2024 जोंहा समायखिरा लानाय हाबाफारि जानानै थांबाय। जोबोद मोजां मोनसे प्रग्राम जानानै थांदों, जेरावहाय जोंनि 28 नं गसाइगाव बियाबनि जोंनि मानगोनां MLA सार जिरन बसुमतारी बिथाङाबो नुजाफैदोंमोन। लोगोसे गसाइगाव बिएड कलेजनि गोरायुं जोंनि मानगोनां डक्टर अजित बर' सार बिथाङाबो जोंनाव गेजेराव नुजाफैदोंमोन। बेबायदिनो गुबुन गुबुन पुलिस थानानि IC बिथांमोन, नेमसुनि मावख'गिरिफोर आरो गसाइगाव प्रेस क्लाबनि आरो श्रीरामपुर प्रेस क्लाबनि आरो गुबुन गुबुन बिफाननि मावख'गिरिफ्रा जोंनि दिनैनि बे समायखिरा लानाय हाबाफारियाव नुजाफैदोंमोन आरो जोंखौ मदद खालामफैदों आरो जोंखौ सहाय खालामदों। आरो दिनैनि प्रग्रामा ओरैबायदि मोनसे मोजां प्रग्राम जानानै थांदों जे जोङो बियो बाख्नायथाव। दिनैनि बे हाबाफारिनि गेजेरजों जोङो गसाइगाव बड' प्रेस क्लाबनिफ्राय जोङो बेखौनो बुंनो सानो, फैबाय थानाय दिनाव जोङो बर' हारिनि थाखाय आरो गुबुन गुबुन हारिनि थाखाय जोङो सासे मिडिया पार्सन जानानै, जोङो सासे खौरां दैथायगिरि जानानै रायजोनि आरो सोरखारनि गासैबो होनो गोनां, मावनो गोनां खामानिखौ जोङो समाजनि जानानै जोङो मावलांगोन। बेयाव जोङो रावबो जाथि जनगोष्ठी बा हारि होननानै जोङो दुसिनाय जानाय नङा। मानोना जोङो सासे समाज सिबियारि जानायखाय जोङो बयखौबो समानै नायनानै जोंनि बर'नि खौरांनि गेजेरजोंनो जोङो गासैखौबो जोंनि बे बिटिआर ओनसोलाव थानाय जोंनि जे आरो गसाइगाव साब डिभिजनाव थानाय हानायखिनिखौ जोङो समाज सेवा खालामलांनो नाजागोन। आरो जोंनि जे गसाइगाव बड' प्रेस क्लाब बेयाव गासैबो रोखोमनि खौरांगिरि दैथायगिरिफ्रा थानो मोनो, मुस्लिम, आदिबासि, नेपालि, गुबुन गुबुन रोखोमनि गासैबो रोखोमनि जाथि जनगोष्ठीनि मानसिफ्रा, हारिनि मानसिफ्रा बेयाव थानो मोनो। बेयावहाय जोङो बड' प्रेस क्लाब होननानै बड'ल' थानाय नङा, नाथाय जोङो बयबो गोरोबलायनानै जोङो फैबाय थानाय समाव जोङो मावलांगोन। एसेनोसै।